Thamna hek lobi nupi ama Iraq na duna Sire hari. Ngarang nutil pung ahong minute kunrom tarak pada Imphal East District ki idil pung PS na kualiba NS 102 Imphal More lambi ge nongpok thang basaruk ta laiba laisang hidenda hauba thambal gi thamna hek pa kum lobi nupi ama Iraq na badagi laikana ba ngamdana laikidra hari. Laikidra bi nupi adu gi maming akoiba Zibana Tatsanu Sahi Nipugomdwe Kawi Kiamgai Shantipur dagi Laikidraba Eke Babu gi Masanupini Haidi Mahana Mayu Manakta Laiba Laisang Hidianda Tamna Likon Amadi Tambal na Tsingba Hek na Bakumlu Bada Kanghaudana Iraq na Kibane Kodakta Laikai gi Miyosing na Mahaku Ising dagi Lokalaga Manak na Palayang Sangda Pukatuna Laikana na Bahunake Adubu Doctor na Mahak Sire ga Purak Lahara Kibane Mahake Aroy Bamatong Ampang Tokre Haidi UNC na lusingba Nagagi lup ahum na Prime Minister da wakat kre KNB amasung PDM na Kamjong District ta landarak pada sugi kadar sing na mateng pang lahana UNC na pungdora kre mamang thagi tarani panda TM kasom da Kuki terrorist sing na ambush tawdo na tangkhul misam ani hat karba matong Thasagi tarit ke ayukta Myanmar dagi ngamkhai lansilakpa KNB amasung PDM na Kamjong District ki Namli Wangli amasung Z Zoro khulda landaduna yum gari kaya may taramba amasung kunja sing phaduna pubuduna tana gari amasung pochai kaya sumunduna pukiba thawdok thokraba matungda UNC na lusingba Nagagi lup ahum na punna khuyek piduna Prime Minister Narendra Modi da memorandum ama pisin kre memorandum asi United Naga Council ge President NG Lorho Naga Women Union ge President Priscilla Chiomai amasung ansang ge President TS Angthesang maring na punna khuyek pibani haidi Nagagi lup ahum na Prime Minister da pisin kiba memorandum adu da phongdo kiba wapam singi manungda Kamjong District ki khulahum da KNB amasung PDM na sathakiba attack adu da sugi kadar sing na mateng pangi maramasina Naga area da ki sugi kadar sing lokthokadabane makoina taliba separate administration ki demand da Naga ki ancestral territory sokpa yaroi amasung Manipur ki highway sing da mahausagumna free movement jahanbaga loinana akaknamba matam ki manungda Kamjong da thokiba thawdo adu ki matang yauna Security ki Maikai dagi laikiba ahoba sing thidoknaba judicial inquiry chathagadabani haibasini Nagalup ahong gi lusangba sing na khuyek piba memorandum asida Kamjong District ki thawdo ase Prime Minister na atuga matamda hakteng na miyang sanggadabani amasung Northeastern State sing gi Hill District sing da laiba Naga khul sing da makhatana sing makhal gi thawdo amasung territorial aggression thokaloidabani haire demand sing asigi mathakta kumja 2015 da NSN ayamga India langa ka gi marakta khuyek pina kiba framework agreement da yawba Waro sing yunelanga na ngak na satre haratuna framework agreement adu da Naga gi top puwari amasung political rights sing mayek seng na pallibane Constitution ke Article 355 ki makada external aggression ki thawong sing athing bapi duna state sing da ngak sena bathabak lokot kadabani haina so wakat ki haire NRC oigera amabu oigera ekhoina pambadi mitop khandok pane haina and biren na phongdok kre NRC oigera amabu oigera ekhoina pamlibadi state asidagi mitop khandok pane haina hana gi chief minister nongthombam biren sing na phongdok kre BJP ke MLA biren na wafam si mahake hanga AC gi manung sanba laifam khunau gi Laitong Sanglen da ngarang pangthokiba mari suba sajibu khudol 2026 ki thauram da phongdokhibane Laifam khunau Senior Citizens Welfare Association Laifam khunau no sinba thauram adu da Association asigi President Dr. Ngasek Pambrojen Maitaina President amasung Rajya Sabha ki MP Maharaj Sanajau Balasiamba na special guest oina sarugya ke thauram gi chief guest oikiba and biren hai ke NRC oigera amo oigera ekhoina pamlibadi mitop khandokpane Maki government ki matamda mitop khandok lamlibadu karamna no haibadu kana amatan hangbalaite Indian Foreign Act 1946 ki makhada authorized tawbagi matungina biometric lauraga identified tawraga deport tawraga lakhibane maramaduna NRC tawbiyo haibagi decision ama lause maduga matungina NRC si tawnaba central government da hairase base year lepudusu NRC tawbiro haiba decision ama lopam thoi masi oiraga di maduga se sang sing thidokpagi di custodian sing duna puthok sarakani India da Mars tobu matamda mi lakmanga romne Mars tobu ki white paper asi India ki home department da iraga leibane adubo NRC tawningdabaga yetnabagum tawre NRC ngaina mahaki matamda mitop khandoklaga deport tawramliba sikaramba act gi oibano haibadu nainaningi haina hana gi chief minister Biren Singh na phongdokhe
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯗꯁꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯝꯆꯠ ꯕꯦꯚꯥꯔ ꯂꯩꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯞ ꯂꯣꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯣꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯕꯣꯕꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟ MHRCꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ LS ꯁꯩꯈꯣꯖꯥꯡ ꯕꯥꯏꯇꯦ ꯃꯣꯜꯅꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯁꯣꯟꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯍꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯀꯤ ꯇꯧꯊꯥꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯥꯡꯕꯣꯏ ꯂꯨꯡꯗꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯦꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯐꯥꯜꯅꯩꯀꯤꯝ ꯃꯥꯇꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯃꯣꯗꯣ ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ FIR ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ DGPꯗ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯖ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯐꯪꯁꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯊꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯏꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯏꯇꯥꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ May 3, 2023ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤꯗ ꯕꯣꯝ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ 2 ꯍꯥꯠꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ TM ꯀꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ 2 ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯑꯃꯥ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ TM ꯀꯁꯣꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯀꯣ ꯑꯃꯣꯕ ꯀꯣꯍꯔ MSF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯏꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯟꯕꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯏꯇꯥꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯏ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯀꯥꯚꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯤꯕ ꯁꯦꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯛꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯨꯔꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯐꯨ ꯆꯦꯒꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯦꯛꯁꯀꯥꯚꯦꯁꯟꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯖ ꯁꯤꯡꯖꯪ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯄꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ K. ꯑꯁꯤꯀꯥꯟꯇꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ 2024-25 ꯑꯃꯗꯤ 2025
2025-26 की ओइना कांगला मनुंगी संगाई युमफम एक्सकवेशन चथरकले ममांगी 2024-25 की सु सफु सेगाई अमदी ब्रिटिश न सिजनरम खरा फंके सफु सेगाई अमदी मोंग मानदबा सेक न सिंगबा कया फंगे मदु टेस्टिंग तौनबा थाके हौजक फावबदे मदुगी सबचाबा रिजल्ट पिरक्तरे हारे पॉलिसी अमगी मखादा चथरकपा लानी सेंटिमेंट न थेंगनबा यारोय हाना वाइके दिरे न फोंदोखरे मणिपुर थोकलिबा लान असी अराइबा नते मपांगल कनबा बॉडी अमना मनिंगदा लेपलगा प्रॉक्सी आर्मी सिंग सिजनरगा लंदम असिगी येलो पुरुप सिंगी मरक्ता चरांगनबा ओखनबा थोखनबा निंगथीना पॉलिसी प्लान तौरगा चथरकपा लान असी थेंगना चथरकपना लान असी थेंगनबा यारोय हाइबा आइखोना वाखल तामिनबा संगे हाइना कोकोमी के कन्वेनर वाइके दिरेन फोंदोखरे वाफम सिंगरांग वाइके दिरेन इम्फाल के उरिपोक मसिन ख्वाई ब्रह्मपुर कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा निम्पाल नोक्चो इम्फाल पलेम इमा अपुनबा लुकी तरानिथोय सुबा मपोक कुमन थौरम दा फोंदोखिबने थौरम असिदा निम्पाल के प्रेसिडेंट टीएस इबेयाइमा नुपी समाज ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज के प्रेसिडेंट थोसोम रमनी नोंपोकलया अपुनबा नुपी लुकी प्रेसिडेंट वाई मेमा तमिचुमी की प्रेसिडेंट वाई मोमोन अंकिल अपुनबा मणिपुर कनबा इमालो की एडवाइजर अमसुंग प्रेसिडेंट मथंग सिना के एस आनंदी अमदी एल गानबिसु सरुग्या के ngaraंगी थौरमदुदा यूसीएम यूनाइटेड कमिटी मणिपुर के प्रेसिडेंट वाई के दिरेन हाई मणिपुर दा मिटोप कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना लांदारकपगी यामना चावबा इशू अमा मायकनरी मसिगी चैथेंग अवाबा मतम सांगना सही अहुमरोम हेना फंगलकपासिना मियामदो थमो शोकपा पेंदबा कयाना थल्लगा लेरे मियामदो पांगथोंनिंबा कया अमा लेरबसु मतंग मतम चादबना पांगथोकपा ngamdabagi khoirang khoi saunabana leibana अखोगी मसेल के मरक्ता थाजनरक्तबा तांका लाक्तुना मिसअंडरस्टैंडिंग थोरक्तुना इशू असे अतोपा मायोन अमदा चटखिबा याबा तंजा कयासु लाक्सिलक्ले मसिमक यामना लाइबक थीबने अखोइन मियामना मसी खजिक्तंग खंथामिनबा तंगाई फदबा लै हारे लान असिदे अराइबो ओइदे लान असि मपांगल कनबा बॉडी अमना तोंगसिलगा पॉलिसी अमदा अतमनना सिस्टेमेटिक नाइना चथरकपा लानी अखोइन मसी तराई तराइना थेंगनबा यारोय पुनिंग वाखल खंथरगा strategically oina changsilaga thengna tangai phadaba lei policy amaki makhada karama matamda kadai waida pressure pigani amadi thagani habadu kupna yenglaga sanction menaba dakar oi haike kokomina hana daki hauna chatharakliba lana si kalo purupani gi marakta thokpa crisis abana te proxy army sing sizinaraga systematically sangsilakpa proxy war ne haiduna phongdoktuna laklei kokomi gi wafam asi lana si chatharakpa matam sanglakpa chahi om henjelakpa matam asida hena mayek sengdorakle masigi chapchaba khuda moina okhurda kamjongda kuki narco terrorist singna amade KNP na chatharakliba attack sing asida takle masida india na proxy war taude hargadi india gi national security fail oirabra habisi kokomina hangnangi haide KNP na kamjong district ki namle soroda yung kai mai thaduna tangkhul singda landarakle basi external aggression oiga doribra natraga proxy army singa chathabani haiga doribra haiba si achobo wahangne international border da masing lang amdrabad central force kya ama leina misamyam gi yung kai mai thaba asopa nanghale security force leina khulai paiba terrorist khara laklaga india ki citizens singi yung kai mai thaba mi phaba ngamhaliba sina takpodi इंडिया की नेशनल security asi fail oire haibada kaningai leite haiba wafam thambaga lunana nimpal gi mapok kumon amadi international murders day na lakpada irang asidana tana lamdamasigi issue kya da mangjil tharaga thodang larokliba iba singda kokomi amadi UCM gi makai dagi yaifa paujil pijadi hainasu YK dire na phongdoke petrol diesel gas leak na amasung haising na sijanabagi matam oire haina PM Modi na phongdorakre West Asia da tangdulai tadaba phibam leibana malem sinba thung thau amasung energy gi khodong chadaba mayoknari basida aikoi khodimakna mapalebak pusilakpa thau amasung energy da tangjaba gi chang hantharabadi mayoknari basai thengsing thengnabada chauna mateng oigani maramaduna miyamna petrol diesel amasung gas leak na amasung haisingna sijanabagi matam oire haina PM Modi na phongdokre wafam asi Telangana da lupa crore lising mapan ga samri rongki project sing ode oyung tamlaba matung wangang bada Modi na phongdo khibane manahai petroleum products sing haising na amasung lekna sijina bahai sileba asigi tangai pradaba ama oide mopale baktagi pusilapa petroleum products sing asi sijina da yadaba mapam khakta da sijina na bohnaga da bane masina foreign exchange sauna tungja hanbata natana West Asia da lairiba tangdulai tadaba phiba masina mayok na haliba khudong chadaba sing asi thengnabada mateng oigani haike Modi na makha taraduna ngasidi malayam da lairiba mipung khodimakna energy security gi maru oiba sing adu khangle masibu mangjongna lengak na khangbadagi India gi energy security gi damak tongan ba laiba amasung
लिखुनसिंगदा एनर्जी सिक्योरिटी लेहनबा ngamnaba sel thadarakibane haukiba sahi kharasida solar power gi field da malemgi mangjil thaba lebak singi manungda India su rank sanba ngamle haike tunglam satki oina clean energy da mai on sinba mathau tai hairaduna PM Modi na makha tana phongdokibada tunglam satki yengduna lengak na solar power gi capacity hangar hanaba amasung petrol da ethanol yanduna amadi gas ki infrastructure sakharanduna energy security lehanaba leptuna honare haike Modi na saruk yagadaba thauram pangthokpham manakta pokhaiba yaba polam sing thengna khre Prime Minister Narendra Modi na saruk yagadaba thauram pangthokpham manakta pokhaiba yaba Gelatin stick ani thengnarakpadagi chauna mi paiba pokna rude amasung security gi akanba section thorang lokhat khre haire pokhaiba yaba gelatin stick sing adu Bengaluru gi Kagali purada thengnakhibani police na phongdokhibada pokhaiba yaba polam sing asi PM Modi gi khongsat kamari lenana routine security check tawbada thengnarakibani polam sing asi lambi gi nakanda leiba khong lambi da thengnakhibani security agency sing na khudakta hairiba mafam asi question duna thamlaga mathau taba thabak thoram sing lokhat ke bomb disposal amasung forensic team sing na mafam asi changsenduna tekta kaidana gelatin stick sing adu loktoke thawdo asiga mari dainana police na thi hombagi thabak chathabada chenaba mioi ama phare haire PM Modi na Bengaluru ke Art of Living International Center da yoraktringai da pokhaiba yaba polam sing asi thengnarakibane security gi risks laikhrabasu Modi na foundation asi ki sahi 95 subagi thoramda saruk yaduna nahasingda natural farming sustainable living amasung mahausagi phibam kannaba honabada mai onsenduna sokthaba laitana honanaba apel tawkhe Pakistan the terrorist attack the security personnel taramanga sikhre Pakistan gi Khyber Pakhtunkhwa province the police post amada terrorist singna suicide attack tawbada security personnel yamdrabada taramanga sikhre amasung atopa kayana sokre hare police ki paw matungina awanok supta leiba Banu district bomb pack tawba gari ama police post amna thawjilakhe maduda security personnel singna masangak thokjana bagidam nomai kapsin ke hare nomai kapsin maduda gari aduda puba explosive pokhai rakhe amasung yamna sakti leina pokhai khiba maramna yung kya gi rup kinthaki police post adusu lokpham khangdana kai ke hare pokhai bagi thawdo adu gi matungda terrorist kya marum sangsilaktuna attack toksilak ya amasung nakalani gi marakta yamna kanna kapna ke hare thawdo adu da security personnel taramanga sikhre amasung atopa kya na sokre hana Banu police ki spokesperson amana phongdoke attack torokhiba terrorist singi mai kaida makhoi kya yama sikhi amasung phaba ngamkhibara haibagi matangda di khudaki oina mayek sengba paw amata phangdre terrorist attack ki thawdokta security personnel kya marum siba sida Khyber Pakhtunkhwa gi chief minister Mohammad Sohail Afridina kanna yaning da phongdoke hare